Għalkemm għall-boss tal-Milied ifisser mistrieħ mix-xogħol, festini u ħin imqatta mal-familja u ħbieb, għal tal-lukandi u ristoranti dan ifisser aktar xogħol. Tkellimna ma' Edi Xarki, il-head chef lukanda ewlenija, sabiex jitina idea ta' dak li verament ikun għaddej u xi preparazzjoni jkun hemm bżonn. It's getting the organisation right. Obviously, at Christmas time, a lot of the suppliers will close down over that period of time, so it's getting your orders in time prepared, the staff organised, so I sort of conduct the team. Kellimna wkoll dwar l-aktar li jittiekel f'dan ix-xahar festiv. We had a lot of function business where a lot of the groups actually went for a lot of Thai food from the Thai restaurants, so some of the buffets was Thai food, some traditional turkey, but mostly we've cooked probably about 2,000 kilos of turkey over the last week. Andres Piteri, Executive Sous Chef, urina wkoll kif jiġi ppreżentat l-ikel fuq il-platt, ħidma li tinvolvi attenzjoni kbira għad-dettalji żgħar, dettalji li huma strumentali sabiex jtejbu l-esperjenza tal-klijent. Spjegalna x'jinvolvi differenti x-xahar ta' Diċembru. Menju ikbar, iktar varjetà, aħna hawnhekk qatt ma noqsu mill-varjetà u fil-kwalità tal-ikel. Imma fil-Milied kwalità ovvjament tibqa' ta' livell għoli ħafna u nvarjaw ħafna iktar ikel. Ħidma sfiqa l-bot minn darhom biex kull min jażel li jikol ikla tal-Milied f'dawn il-postijiet jinqeda bl-aqwa servizz u atmosfera possibbli.